e Dr. Masisi le lekoko la gagwe ba nne le sebaka sa go kopana le baitseanape ba ka tshwara makgolo a mabedi ba ba solofetseng go tsena phuthego mo nakong eno re kgabaganyetsa gone kwa USA kwa mmegadikgang wa BTV News ke File Mokgaotsane a emeng sentle gore fa dintlha tse di diragalang koo. Ke File ke a leboga Samoka ke rialo ke re ke a leboga Samoka o ka tswelela ne ke tlhalosa jalo gore ke boammaaruri gone ha naga Legatum Institute mo toropong ya Boston gone mo America mona re soletse gore mo sebakeng hela sa masome a le mararo be tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le lekoko la gago ba ka goroga gone hana jaaka o tlhalositse mo pegong tautona e tla nna se buisa totla mo phuthegong ya 2024 mme a bua jalo mo setlhogong se se reng Innovation in Global Growth Markets Prosperity through Entrepreneurship mme gongwe hela go tlhalosa ke bua jalo Samoka gore dilo tse e leng gore kana setlhogo se itebagantse le dio tse lehatshe la Botswana le ikaelelang go di dira o itse jalo gore lehatshe la Botswana le tsweletse ka go godisa mohama wa bogwebi mme jaaka tautona ana tlhalosa through his research agenda gore o tla ba kopele digitization go lemoga jalo gore go dirisa maranyane ke gone mo go tlang ka ditharabololo tse di bofefo mo dinakong tsa gompieno mme le ha se ka bophara re itse jalo gore maranyane a se santse a dirisiwa go dira itsholelelo ga ba go ba motia re solela jalo gore gone mosong wa gompieno a ba ka golagana le baitsana pele ba pele bone ba sekolo se go senka botsala jaaka dira le ha se ka bophara ha ntsa tsa majana go kopana le batho ba ileng gore ba tsamaelana ditoro tsa lehatshe la Botswana go isa lehatshe leno gone ko 2036 go itsholelong e tlebeng jalo e le high income economy kana itsholelo e gorogileng ko mankaleng e reng ha e dirile jalo Batswana ba bo ba ka kola jalo khumo go tswa mo lehumeng go tsamaelana jalo le maitlamo a lehatshe ka bophara kana sustainable development goals go tswa jalo mo lehumeng mme ke rialo ke re Samoka ke sone se re solehelang jalo gore tautona mo toropong ena Boston a ba se dira mosong wa gompieno ke go oketsa hela jalo gore phuthego e tla betsene jalo ke batho ba ka tshwara 200 ka bophara jwa bone mme o itse jalo gore sone sekolo sena sa Massachusetts Institute of Technology se tlotloa lehatshe ka bophara ka go tota go losa baitsanape ba ileng gore ba dira pharologano e tona mo mehabeng e harologaneng lehatshe ka bophara go lebega jalo e le gore tautona wa go tsaya malatsinyana a le mmalwa a ntse le ko lehatsheng la Amerika gongwe o ka re tsaya motlhala ka gore mo malatsing a mangwe go tla be go ntse go diragalang jaaka re ne re bua gorogile gone mo lehatsheng la Amerika bosigong jwa maabane mme gone hana o tla ba simolola tsone nngwe ya ditiro tsa gagwe tsa ntlha mo toropong ena ya Boston mme tla re ka moso a wetse jalo a sena go bona ditiro tse di harologaneng tse di dirwang ke bone ba Legatum o itse jalo gore jaaka ke tlhalositse hano ke go senka botsala gore go dira ditimalano tse goreng ba ka golagana jang le lehatshe la Botswana mme tla re a tswa gone ha a hetele ko toropong ya New York kwa tlabeng ana ditiro tse di harologaneng wa go tsena jalo the Global Leadership Forum gone ko go tlhaloswa jalo gore o tla nna mo dipuisanong le Prime Minister wa tota jalo wa Bahamas o itse jalo gore na le ko lehatsheng la Botswana dibeke tse tharo tse di hitileng a buisana le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi mo leetong la semmuso mme ba tla kopana gape gone ko phuthegong ya Global Citizens ko toropong ya New York mme e tla ratswa ho a hetele gone ko Dallas o itse jalo gore go tlebe go tsena yone the US Business Africa Summit phuthego e leng gore lehatshe la Botswana le tshegeditseng go hitileng ka botswerere le bokgabane jo boneng jwa kaiwa ke bone banga phuthego eo Batswana ba nna le sebaka sa go kopana le bagobi ba lehatshe la Amerika go dira botsalano kana partnerships tsa go ka golagana mo dikgwebong o tla tsena yone phuthego eo beke tlang ko toropong ya Dallas a tsena jalo Samoka e le la boraro o itse jalo gore o na tsena ka ngwaga wa 2022 a tsena ko Marrakesh mme rile ngwaga o hitileng ya nna gone ko lehatsheng la Botswana mme o tla ba tsena le kgetho la boraro gone mo lehatsheng la Amerika mmegadikgang wa Botswana Television ke File Mokgaotsane le ka kwa Amerika mme tla ke go leboge ha re tswelela ditopo tsa maloko a kereke ya ZCC St Agnes ba tlhokafetseng kgwedi fetileng ka nako ya Paseka kwa Afrika Borwa di solofetse go goroga mono gae tshokologong eno kwa lebaleng la difofane la Setsekgama mono ga borone mo nakong eno baemedi ba malwapa le bagolwane ba puso ba letile go amogela masalela a malwapa a bone mme re ka matlhatso go tshwara tirelo ya phitlho
A re tswelela batho ba supa ba tlholegang kwa lefatsheng la Aforika Borwa ba tlhokafetse mo kotsing ya koloi e diragetseng mo tseleng ya A2 kwa Ranaka Junction ka letsatsi la Tshipi. Basepodisi ba re koloi ya modiro wa Range Rover e neng e pegile batho ba le bane e ne ya thulana le kombi e neng e pegile batho ba le 14. Pego ya mapodisi e bolela fa bapagami ba kombi eo ba ne ba tswa mo kerekeng kwa motseng wa Kanye ba ya Aforika Borwa. Re santse re le mo ditlhotlhomisong re itshwaragantse le ba ga bone ko lefatsheng la Aforika Borwa gore re dire ka bojotlhe jwa rona re dire manontlhotlho otlhe a kgonagalang gore re bone gore ba gobetseng ba tswa mo sepatela le ba tlhokafetseng ba boela ko go bone kwa ga bone ba busediwa kwa ga bone go sena matshwenyego kana bothata bope mo e leng gore bo ka tlhagoga mme ela se e leng gore ra ke rata gore ke supe e le matshwenyego ke gone gore re tshwentse thata ke kotsi e leng gore ka tlwaelo ka gare ntse re tshwenyega letsatsi le letsatsi ka pele re petse gore re latlhegelwe ke batho ba le batlhano kana ba le barataro mo dikeng mme ga o bona jaanong dike ka weekend hela ka mafelo a dike re latlhegelwa ke batho ba le 15 le 15 ke sengwe se e leng gore re raya batswana re ba gaetsho go lo fa re na le bothata a re emeng ka dinako re lwantshe dikotsi tsa tsela ka gore ga re ka se ka ra dira jalo re tlo e tla re ngwaga o fela go be go sena le ga ile motho yo tsela di buiswa se ke gore ga e sa le ngwaga o simologago ka January re setse re latlhegetse ke batho ba le 90 ga go simologa ka January go tla go tsena Thaikela o re le mo go ena kgantele ka 6 o'clock setse re latlhegetse ke batho ba le 90 mo dikotsing tsa tsela. Kgosi Manyoro wa motse wa Khawa a re ditlhabololo tse di dirilweng ke puso mo motseng o ke sesupo sa gore puso e ikemiseditse go tlhabolola bojanala jo bo tsamaisiwang ke batho ba magae o boletse fa go tlhabolotswe ntlo ya boroko jabaeng e tsamaisiwang ke komiti ya ditlhabololo tsa motse o dipone tsa mo mekgwatlheng le go agiwa ga mmaraka o dirisiwang ke banni go rekisa ke o lebogile re dipotsane wa bega. Ditsela tse thedi tabo di lebile Khawa go ya go ipelela moletlo wa ngwaga le ngwaga wa ngwao wa June Challenge and Cultural Festival mo mahelong ano a beke. Moletlo o ratwa bobe ke barati ba bonte jwa tholego le bao ba ba ratang mabelo a dikoloi le dikuta mo godimo ga ditotoma tsa mmuso di hithelwa mo motseng o Kgosi Manyoro o boletse ga bonte jwa one bo akatiwa le ke dithabololo tse di dirilweng mo gone go natihisa le go thohatsa loeto la bajanala ka gore ka bishi Khawa June Challenge ka bi di store tse di sio ka bi dilo tse dingwe ha o wela ka kwa o tla bona ba ka ko side camping ko gatehouse o tla bona ba agelela ba aga di toilet gone le di shower gone gore batho ba tlhapele teng guest house ya rona ya la godisiwa gompieno yana ko le baleng go na le di stand tse batho ba tla dula mo go tsone ha ba lebeletse batho ba ba taboga ka bolo ka kwa ba agelela side camp ya trust. Kgosi Manyoro boletse ha moleto o tsenyetsa ba nnile tseno ba batla go tsenya di scouts ka ra gore ene tsone di isang ha o batla go tswa ha wa kwa ba go tsao bo ba neela seng le ditonki ba batla gore lo palame ditonki le dipitsi bone ba netse di store tse di hetang tsa batho ba ba tswang ko ntle ka gore batho ba ba tswang ko ntle ba netse 14 bone ba netse 15 ya di store gore ba dirane le seabe banni ba boletse ha ba taamogela baeng ka ata tso pedi jaaka twaelo ya no re setse re simolotse go phepatsa Khawa gotlhe batla ra o nne June Challenge go nne go le clean ska na le se gore batho ba batla go itela go le di metse tota ka ba bangwe ba batla go kopa boroko mo go rona re ba bonnela boroko re ba tsa sentlela sontaga ba boa ba re tsa sentlela ba re nyala sengwenyana ha ba boa. Kgosi Manyoro o kopa batho go etela motse wa Khawa go ta go iponela ditotomo tsa mmuka matho le go ithuta ngwao le mmino wa morahi wa Khawa.
ke o lebogile Redipotsane, Botswana Television, Khawa. Mopalamente wa Mathethe Malapo a Bojang Dr. Edwin Dikoloti a re go botlhokwa go rotloetsa dikereke mo maitekong a tsone a go itlhabolola segolobogolo tse di kgobokanyang madi a kago ka jaana di na le seabe se se tona mo popaganong tota ya setšhaba. O buile jalo kwa mogwantong o neng o rulagantswe ke kereke ya UCCSA ko Digawana go kgobokanya madi a go tlhabolola kago ya kereke eo. A rutlwe pego ka Pearl Phuduhudu. Kago ya kereke e lejwa e le nngwe ya ditlhabololo tsa botlhokwa mo lefelong lengwe le lengwe ka e kgone go dirisiwa go dira ditiro tsa setšhaba. Mopalamente Dr. Dikoloti a re ka nako ya segajaja sa COVID-19 se tlhasetse dikereke di ne di namola lefatshe ka dithapelo le go ntsha dikago tsa tsone go dirisiwa e le mafelo a tshidilo maikutlo le go kentela setšhaba. Kereke e tsa banana go nna ko mekgwateng ngwana o golelang ka tlase ga le go kola modimo ke ngwana o e leng gore o boi ha tsotlhe tse di busula mme ke na le tumelo e tletseng ya gore kereke ya lontone ka gore mo Digawana ke ngwa dikereke tse di phutulogileng mo kagong tla re thusa ka tse dintsi tse di haroganeng. Ra itse gore nako e neng lehatshele le tlhasetswe ka nako ya segajaja sa HIV and AIDS ra siela gone ko kerekeng gape gore re kope thuso gore ba dikereke ka gore ba kgona gore le bone ba nne le seabe se se tseneletseng mo go hetoleng maikutlo a batho ba nne le seabe ka nako ya COVID ntse re dirisa la bona ba dikereke le tsone di ka gone re di dirisa gore re tle gore re kentele batho mo go tsone. Yaanong kereke ke nngwe ya tse e leng gore di a aga di a bopa mo motsing ke nngwe ya tse e leng gore re dumela mo go tsone re boeteledipele mo lehatsheng le gore di tshwanetse gore di thusiwe di kgone gore di age setšhaba. Tota maikelo a go tlhabolola kereke ke go ra itse gore metsi a ka e gola yana motse mongwe le mo tshwanetse gore o nne le sengwe se se tshwanetseng gore se o tshwanele e re batho ba tsile ko gone ba bone seo se ba kgatha. Kereke kana kereke mo motseng ke yone e thusang go fokotsa borukutlhi go e lekang go fokotsa dipolano e fokotsang botago bo bontsi. E re ka kereke engwe ka dipalo tse di kwa godimo tsa batho go nna motlhofo go fetisa moletsa ya botlhokwa jaaka go rotloetsa maloko go tsibogela botsogo jwa bone ka go itshidila mebele. Kereke ke ko e leng gore jaaka ke ntse ke bua ha o itshidila mmele o bo tla ko kerekeng wa bo o jesa mmele sa one ka phelelo ya one. Re tshwaragane re bopagane go itlhala be re wetsa kereke ka lorato e ra itse moruti wa rona ona a retire mme ya le mo gompiekong jana re goga ka re gogang ka bone mme ke retse gore le bone ba re ba Mohamo o ikemetseng o rotloeditswe go tsenya letsogo mo go thuseng mo kagong ya dikereke ka jaana e na le seabe se se tona mo matshelong a batho. Pearl Phuduhudu, PTV News, Digawana. o etshodile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela borre ba le bararo ba ba hitlhetsweng ka nama ya kgomo e go belalwang le ya bogodu ba ne ba itshupile fa pele ga kgotla ditsheko ya Molepolole go lebisiwa molato wa go utswa leruo. Banna bao ba tshwere kwa motseng wa Kotolaname ka nama eo e le mo koloi ya bone ya modiro wa Honda Fit. A rutlwe pego ka Onkutlile Thamagi. Banna ba ne ba lelwa ke ditshipi moraga gore mapodisi ya ba tswaganyetse le go ba kopakopanyetsa dikakanyo ba sena go longwa tsebe gore banna ba bararo ka palo ba pakile nama e seng kana ka sepe ya kgomo mo kolong ya bone ya Honda Fit go tsweng ko motseng wa Kotolaname. Banna ba ne ba inanatha le go palwa ke go tlhalosetsa mapodisi ka mothala wa nama e selo se ne sa fela se ba tsentse mo mathateng. Borre ba bararo ba ke Moarabi Lethokwe o dingwaga tse 42 wa kgota ya Lethokwa ko Kotolaname mme bile reo o na le dikgang tse dingwe di ka nna tharo tsa bogodu ba leruo tse di santseng di le hapelega makgota tshekelo. Mosekisi wa bobedi ke Onkagetse Moses yo dingwaga tse 38 ene a nna ko Mmopane Block 1 mme bile e le mogwebi kgotsa re kare mogwebi wa butšhara kgotsa kgwebo ya thekiso ya nama. Mosekisi wa boraro ke Boynyana Masibi ene o dingwaga tse 54 mme ke wa kgota ya Lethokwa gone kwa Kotolaname.
banna ba ne ba lerwe mo kgotleng ya ditsheko ya Molepolole go ipega e le la ntla go arabela molato wa bogodu jwa leruo. Ba bosekisi ba ne ba tlhalosetsa lekgotla fa ditlhotlhomiso tsa bogodu jo go belelwang banna ba bo dirile di santse di tsweletse mme ba kopa lekgotla go nama le ba tshegeditse go etsa ditlhotlhomiso. Ba taboa gape ba itshupa gape ga lekgotla kgwedi ya August e thola letsatsi. Se re se rotetsang barui ka re letsholo la kgomokhumo re ntse re tsweletse le lahatsele ke gone gore a leruo le tshwaiwe ka re lemogile gore mo ditiragalong tse dingwe tsa bogodu ba leruo o tla ithala le gore magodu ba itebaganya thata le dikgomo tse e leng gore ga di a tshwaiwa kgotsa marole kgotsa dinamane tse e leng gore ga di a bewa tshipi kgotsa ga di a tshwaiwa. Mapodisi a re bogodu jwa leruo mo kgaolong ya Kweneng ke selelo le khuranyo ya meno. Itse leruo la gago mo ka teng nna le a record of your livestock gore o itse gore kgomo e seong kgotsa seruiwa se se seong ke sehe se se leng teng ke sehe. Begelang mapodisi ga lena le dipelaelo tsa gore go na le borukuthi bongwe jo bo diragalang ba bogodu ba leruo. Ditlhotlhomiso tsa mapodisi ka motlhala wa bogodu jwa babelelwa ba di santse di tsweletse. Nkutlwe Thamage, BTV News. Mothusa kgosi ya Barolong re Botiki Motshegare a re go botlhokwa go tswakanya ngwao ya Setswana le mengwe metlhale ya diphetogo tsa sešwa merafe ka go farologana e tsweletseng ka go ya tla ebile e tshelela mo go yone. O bile se bošeo kwa moletong wa go ipelela ngwao ya kwa motseng wa Tswanyaneng mo kgaolo ya Morolong. Re utlwepego ka Pel Phuduhudu. Puso ya lefatshe leno e tswa kgakala e rotloetsa merafe ka botlhokwa jwa go boloka ditso le ngwao tsa tsone. Ka jalo meletlo ya ngwaga e tshwarang mo gangwe le gape e le mengwe e dirisiwang go papamatsa seo. Kgosi Mare a re go na le dilo dingwe tsa ngwao tse di neng di berekela batho bogologolo mme di sa tlhole di bereka mo segompienong. Mme jaanong a re di tshwanetse tsa fetolwa a tswelela a re tse di siameng batho ba di tshwarelele. Mme a re ga re ntse re le ga bagaetsho re rutana dilo tse re lebeleleng dilo tse re ka di tlhotlhang tse di paledisang botshelo ampo tse di kgoreletsang botshelo ampo tse di kgoreletsang ditlhabololo. Dingwe tsa dingwao tseo re tshwanetse ra di tlhotlha dilo dingwe di heletswe ke nako di silwe ke nako di tlhokala go di kgapelwa tlhakoring go tsisiwe tse di ka tokafatsang botshelo jwa gompieno. Ba rotlhe ba rileng a re te re ipotse gore re kgona eng re palelwa ke eng. Ha ile gore ha re nke re ipotsa a se gore go tswa ha ke go nna ha ba tshekele makhokho ba ke ipotse gore mme gone a nka tswa ke kgona go bua mme gone go bua mo ga memo ke go dirisa eng kana ke bua hela ha ke biditswe ko mindset change go te tsamao ye go ruta batho ka go bua a ke itse bokgoni jang a ke dire ha ke bua batho ba nthetse kana ha ke bua batho ba tlotla ke tshwanetse gore ke itse gore a ke sengwe se ke nang le sone ga ile gore ke a se commercialize nka se commercialize jang. Go tlhalosiwa fa ngwao e na le seabe se se bonalang ebile se eletsa ga go aga morafe. Ka jalo maikelelo a letsatsi e ne e le go tsweleisa le go tlotlomatsa serodumo sa ngwao ya Barolong le ya Batswana ka kakaretso. Re itemogetse gore batsadi ba rona ba nonogile ba go nonoga mo kerela gore dingwaga tse ba di tshelang ke tse di hale tse di potileng tsa Baebele ka kwa re ipotsa gore a rona ba re ha tlogang a re tla kgona dijo tsa setso re dumela gore ke tsone tse nako ha batsadi ba rona ba gola ba ne ba ja tsone tse di kgoneng go ba nonotsha gore ba nne se ba leng sone gompieno. Setšhaba ka kakaretso se rotloediwa go somarela ngwao ka go e fetisetsa kwa dikokomaneng ka seo se ka thusa mo go e tsosoloseng le go e somarela gore e se ka ya nyelela. Pel Phuduhudu, BTV News, Tswanyaneng. Wetso re di ba khutlwe teng fa di kgang tsa rona tsa nako ya bongwe morare Edwin Mashakgomo o eme sentle go gonela tsa metshameko. ta go leboge o lebile motho Madume dumela tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo e tshwanetsa re setlhopha sa Dolphins se kwadisitse phenyo ya bone ya bobedi ya paka ya 2024 ya ligi ya Botswana Basketball Association ba sena go padimola Platinum Warriors 62-20 mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa Baisago a rutwe Kgomotso Sefako.
Dolphins ba kubogetse Platinum Warriors fela ka dithaselo phala e sena go lela ba tsaya ketapele ya nthatse 11-0 pele ba gapa kotara eo ka 17-6. Tumagano ya Natasha Moyo, Sethunya Motsumi le Gaone ga bobofane e na ketefalla le morago la Warriors ba kwadisa ntha morago ga ntha go fenya kotara eo 28-9. Kotara ya boraro e bile bokete thata mo makgarejana ya Warriors jaaka bana ba dira diphoso ebile ba le bonya go sireletsa ba retelwa ke go kwadisa le file ntha le nngwe. Dolphins e fenya ka 39-9. Kotara ya bofelo e boe tshwana fela le tsa ntha tse tharo jaaka the Fins bana ba tshwere taolo ya motshameko ba go fenya ka 62-20. The game was fine. This was more our development goals, and since we're a new team in the league, really it's all about a new experience in every game. There are a few mistakes here and there that we made, and by the fourth quarter we had already managed to solve those, and that's why you saw that we scored a little bit more on the fourth quarter. We wasted a lot of scoring opportunities in the third quarter, but the game was okay. We're playing the last team, the last team in the women's log. So basically we're trying to play most of our rookies so that they can get comfortable with the game. So my take is that we had a good game because we scored 60 points, and I was making sure that we are playing most of the young ones or the rookies per se, not the senior players. So it was a good game from my end. Tathegelo eo ya Warriors e ne ile a bone ya bolesome jaaka tikologo ya ntha e ne e wela ba ise ba fenye motshameko ope fa Dolphins bone bana ba fenya motshameko wa bofera bobedi. Khomzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mokwaledi wa lekgotla la Botswana Judo Federation wa Rabile Lechile a re e re lentswa ba na le dikgwetlho tsa madi le barotloetsi ba lemoga botlhokwa jwa go tshegetsa dikgaisano kgapetsa gore ba kgone go aga batshameki le go godisa motshameko o. Khomotso Sefako o ipoeletsa Seboaboane. Mafelo ano a beke lekgotla le ne le tshegeditse dikgaisano tsa bobedi tsa monongwaga tse mo go tsone ba supileng fa ba itumile tshologelo ya batshameki segolo jang ka motshameko o santse o sa tuma thata monogae. It went well given the amount of people who participated, given the amount of clubs who participated. We already noted that it gets quite difficult to continue with sports, given that school sport is also off the mark a bit. So we are very appreciative of the athletes who came in attending and who came in their numbers. So we are very happy for the event, we are very happy for the turnout. Lechile a re maikelelo a bone ke go dira dikgaisano tse di le mokawana ka ke tsone tse di thusang go godisa motshameko o. It's true that we don't have a lot of events, and these events are very, very important towards motivation wa bana, motivation wa di athlete le di coach gore di kgone go bona diphoso gore ba baakanya ga kae bana to get the necessary exposure, because to train with your everyday teammates, it doesn't necessarily have the amount of improvement or the amount of effect a tournament of this caliber would have. So now this helps us as management to be able to say they're able to perform like this by performing so it is how we are able to judge their performance for ongoing tournaments. Or if at all we are given a criteria or we are given a certain amount of athletes to choose, and then from that pool of athletes based on performance at which tournaments o tsweletsa a re sengwe se dirang gore bao ba se tshegetse palo ya dikgaisano tsa ba di eletsang ke lethoko la madi. Dikgwetlho tsa madi di na di le teng ga se tse di tla helang. Unfortunately, we didn't have any sponsor for this event. It was an event that was fully sponsored and catered for by the Botswana Judo Federation. So it's a challenge that we don't have a lot of sponsors, but we can't let it repaledisa go ka tswelela ka the mandate wa Judo Federation ka mandate wa sport le ka mandate wa go leka go baakanya kana go leka go tokafatsa matshelo a bana ba rona mo Botswana. Kgaisano ya mafelo a beke e ne e tseneletswe ke batshameki go tswa mo dithopeng tsa Motšhudi, Gaborone le tsa re ba bona ha go tswa Selephikwe le Mopane. Khomzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Jwaneng Youngsters se tlhaela ka dintlha tse tharo fela go thatlogela kwa leaking ya Botswana Premier mo pakeng e tlang ya 2024-2025. Setlhopha seo sa ga Andrew Clow se notile sa UB Hawks ka nnogo lefela ka mafelo a beke kwa lebaleng la VTM Arena
go kokoanya dintlha di le 43. Young Stars e thulana le Mochudi Center Chiefs ka mafelo a beke kwa phenyo e ka ba fetolang bomampudi ba leki ya First Division ya Borwa. Mo metshamekong e mengwe ya mafelo a beke City Pola e kgwatisitse Desert Ngau ka dinno tse 4 go tse 2 tota go tse 2 kwa Mopane Extension Gunners e faphile Mochudi Center Chiefs ka dinno tse 2 go lefela. Notwane yone e fentse Prisons ka dinno tse 2 go lefela. Setlhopha sa Rwanda sa bomme ke sone bomampudi ba kgaisano ya Botswana Cricket Association Kalahari Women's T20 morago ga go fenya makgarejwana a monogae kwa makgaolakganyeng out ka diwikete tse di ferang bobedi mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa Botswana Cricket Oval ka mafelo a beke Katlego Kgakole o na le ko. Ditlhopha ka bobedi di tsena mo makgaolakganyeng di sena go fetsa mo maemong a ntlhela bobedi mo metshamekong ya round robin. Rwanda ya nna bone ba ba fenyang tikoloso ya ledi mme ba tlhopha go fielda pele. Botswana ba ne ba kwadisa dirun di le 70 mo di-overeng di le 20 mme ba latlhegelwa ke diwikete di le 5. Mo di-inning tsa bone, Rwanda ba ne ba leleka motshameko mme ba kwadisa dirun di le 72 ba latlhegelwa ke diwikete tse 2 fela. Seo se raya gore ba fenya motshameko ka diwikete di fera bobedi go ka gapa bomampudi jwa kgaisano ya Botswana Cricket Association Kalahari Women's T20 tournament. Just come off another tournament in the All Africa Games again, so we were very much prepared because coming from that tournament, that competitive tournament as well, coming here also is something that we were prepared for. And if you look at this squad again, we have dropped about 9 of the regular players, bringing in some new blood and some under 19 to see how well they can perform at this level. To be honest, I'm impressed with the players, the ladies. They did do well right from the beginning until the final. As much as we lost to Rwanda, there are lots of positive from the team. You know, the way we bowled, the way we batted the previous games, our line of thinking, the game intelligence, it's coming up, and they are listening, they are adjusting. I think we have seen lots of under-19s in the team. That means a lot to the nation that we are trying to rebuild the team. Ditlhopha tsa mafatshe a Botswana, Rwanda, Lesotho le Mozambique di ne di dirisa kgaisano eo ya malatsi a 5 go itlhokoletsa kgaisano e nngwe ya go ibuka cricket tournament e solofetseng go simolola kgwedi e tlang ya fifing kwa lefatsheng la Rwanda. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Motheso a re sa e golole tlou le maroo tsa nako ya bongwe re di bekhutlo go nefa tse lebogejalo kgaitsedi ke sentle moeng o neng a ranola sentle bontle ka puo ye diatla Chimashakobo se tswa thobeng tse le phepa o lebile Samoka o tla be a bua go tla go konetelela tsa tsatsi la bobedi tsa Botswana Connect ga kologelwa sa mosima se bonwa tse yo thata tlhalantso bereka ka bonatla bonokopila le botswerere o tšhentšhe jalo dikakanyo maikutlo le boitshwaro modimo jo. Ka 2008 in November ka di 15 tsa November ka lwantswa ke tau e rile ko dithapi a ke a go lutsola tebe e be ka go robatswa ke ala be ba ntse di tripi o itela ka go tswa ka di 23 tsa December. Ne re tarto go epa tšhika to lo re twaetse go tarto epa tšhika Sunday a be re tarto go epa ne re le 5 se sile a senta tshware se tšhunya hela ke kwena bile e kgaola letsogo la hae a ba ntha re me bona selo se ntshwere